دایڤد میلەر بەخێر بێیتەوە. سپاس. تۆ زۆر شت لەبارەی وڵاتەکەمانەوە دەزانی. پارێزەرێکی سیاسی ئازادی ئاینیت لە وڵاتە پێشتریش لێرە بوویت و چاومان بەیەک دیشکەوتووە. دەمەوێت هەڵسەنگاندنت بزانم لەبارەی گروپە نەژادیە جیاوازەکان لە عێراق و ئازادی ئاینی چۆنی دەبینیت؟ پێشی ئەولەهی نەڕەوشەکە دیاری کردە لێگرێدای وەیەکەیە کا توشکیژان ئالیڤە لێدنێری ئەگەر ئەس 8 ساڵین بۆری بنێرم و من سەرداناوی وڵاتی کردە ئەس پێشکەتنەکە مەزند ئارامی و هەولدانên حکومی ji بۆ دروستکردنە هەشیاریە دەتبینم بێگومان هەند پرزگرێکên یاسایی و پرزگرێکên تاکەکەسی هەنا لێ دوێنەیە مەزندا پێشکەتنەکە بەربچاف 10 ساڵên بۆری دەهەیە ژیانە ئارام ژیانە ئاشتیێ وەرگرتنە خزمەتگوزاریên گشتی و بدەستخستنە هەشیاری و مکرهاتنێدا ئەرێ نابە کەس من ژوەیەکێ شەرمەزار بکە هەیە من ji پرزگرێکان هەیە لێ وێنەیە مەزن وێنەیەکی باشە. باشە لەبارەی ئازادی ئاینیەوە پێت وایە ئێستا لە عێراق هەموو ئاینەکان لە پەیڕەوکردنی باوەڕەکانیاندا ئازادن؟ ئەفشی هەمان پرسە ئەگەر ئەم بهوری لێ بنێرن ئازادیە ئۆلی چییە؟ ئەو ئازادیە هەلبژارتنە ئۆلێژ ئالیەتەڤەیە کو دپێناسەیە خۆدە ئالۆزە دبێژم گەلۆ توتکاری بە ئاشتیانە بهەورە بژی و باوەریە خۆ بەلاو بکی ئەس باوەڕ دکم کو لە کوردستانê ئازادیە پەرستنێ هەیە لێ ئەڤ نە ئازادیە ئۆلیە ji بۆ مسلمانان ڕەوش دژوارە دناوبەرە ئازادیە ئاینێ و ئازادیە دەربرینە باوەریێدا جوداهی هەیە وەک بڕێڤەبرنا ڕێوڕەسمان و چوونا سەر کۆلانان ji بۆ جەژنا پاک divê em di navbera zordarî yan cudakariya hikûmî û civakî de cudahiyê bikin ji aliyê hikûmî ve ez dibînim ku gelek hewl ji bo azadiyê hene lê bila em bibêjin ku eger tu di nav eşîreka çewt debî yan jî apekî te yê çewt hebe dibe ku jiyana te di metirsiyê de be tu cudahiyê dibînî gava mirov dibêjin ez ditirsim êdî napirsin gelo hikûmeta yan apê te ye lê eger em qala mijarên siyasiyên azadiyê bikin bi nêrîna min hikûmet karekî baş dike lê hin tiştên eşîrî jî dikarin zirarê bidin jiyana te. لە ساڵی 2023دا نزیکەی 1,500,000 کریسیان لە وڵاتە هەبوون. ئێستا بەداخەوە کەمتر لە 9 ملیۆنی. پرکێمترن. بەڵێ. پێم وایە 350,000 داتای وردمان نییە، بەڵام لە نێوان 350,000 بۆ 400,000 کەسن. نزیکەی 90 لە 100یان لە هەرێمی کوردستان دەژین. داهاتوو چۆن دەبێت؟ داهاتووی کریسیانەکان لە وڵاتە چۆن دەبینیت؟ li gorî min gava ku hûn biryarê didin ku hûn çand welatê xwe biterkînin û biçin welatekî dewlemend ê rojavayî jiyan hêsantir dibe. Hemû tê digin ku em ji nasnameya wan tê nagihîjin. Tewra heke welatekî kiristiyan be jî. Lê bêguman dewlemendî tiştekî baş e. Heger hûn bibêjin ez dikarim bi dewlemendî bijîm hûnê li wir bimînin. Loma ez duwarê vegera wan bo welat de ne zêde geş bînim. Hin kes vedgerin. Pirs ev e ka paşeroja welêt dê çawa be. Werin em bi eşkereyî di medyayê de jî qalawê bikin. Hûn dizanin cûrên cuda yên xiristiyanan hene. Dêrên weyên kevin hene. wan gelek endam ji dest daye û dêrên wê yê nû jî hene wek li Hewlêrê ku kenîseyeka mezin ava dikin û geş dibin. Ez dibêjim ne tenê em behsa kenîseyan bikin lê em behsa kiristiyan û kiristiyanîzmê jî bikin. Tewra mirovên ku ji paşxaneyên cudayên olî tên ser xiristiyaniyetê jî hene û ew jî xiristiyan in. Bi nêrîna min xiristiyan wê herdem li vî welatî bimînin. کەواتە وەکو باست کرد پێت وایە لەوانەیە کاوانی ڕۆیشتون نەگەڕێنەوە ئەمە بۆ ئێزدیەکانیش ڕاستە؟
بدیتنا من مژار ئەوە دەماک و هوندەولەمەندیە دجەربینن ئەم ڕۆژئاوایی تێکلیên meyên civakî nînin dewlemendiya me heye pereyên meyên baş hene tewra heke tu bibêjî ev derne welatê min e ez naxwazim hukm bidim lê ez fêm dikim gava dibêjin David li vir li Almanyayê karê min heye ez ziman nizanim lê ez alîkariya civakî werdigirim ez dê bimînim ez dizanim ku hin kes ji bajaran vedigerin vir dibêjin ji ber ku xelk ji min fêm dikin ez beşek ji çandê me lewra ez her dem mirovan han didim ku vegerin ne ji ber ku ez popolîstê penaberanim an jî li dijî penabera me lê ji ber ku ew li vir beşek ji çanda xwe cihîne cîhana rojava hinekî sar û seqem e tu dikarî biçî dinyaya rojava pereyên zêde qezenc bikî lê divê tu hînî zimên bibî divê tu dirêjahiya jiyana xwe fêr bibî çimkî petrola me nîne eger tu naxwazî veberhênanê divê geşepêdanê de bikî hêsantir e tu li vir bi hevalên xwe re bimînî تۆ لەم دیدارەدا بەشداریت هەموو ئاینە جیاوازەکان پێکەوە کۆ دەبنەوە موسڵمان بە سوننە و شیعەوە ئێزدی کریستیان هەمویان پێکەوە نزا دەکەن قسەش دەکەن چەند پێویستمان بەمەیە نەک تەنیا لێرە ئەگەر بتوانم بڵێم لە هەموو شوێنێک gelekî di astên cuda de bêguman ev civîneke ast bilind e pir fermiye lê pêdiviya kesên payebilind jî bi platformekê ji bo hevdîtinê heye li her bajarî li her civakê pêdiviya me pê heye hemû pêkhateyan êşkişandiye eger tu kurdekî helepçeyî bî eger tu êzîdiyekî şingalê bî eger tu sunniyek şîeyek bî hemûyan êşkişandiye herkes dikare bibêje ez qurbanî me ev rastiye lê eger em li siberojê bifikirin siberoja Iraqê dê çawa be paşeroja Kurdistanê dê çawa be bila em bibêjin dibe ku em nebin hevalên pir nêzik lê divê em cîranên baş bin ev gotina min e ku ez dibêjim divê em malên hevdû neşewitînin ez xwedî ezmûnim dema jineka êzîdî û zilamekî sunnî li ser heman maseyê rûdinin ev di rewşeka pir şênber de diyalog û aştiya pêwîstiya me bi vêyekê heye em vêyekê li baxçeyên zarokan li Almanyayê fêr dibin eger ez paşxaneya te nizanibim ez pir amade me ku derheqê te de derewan bikim lê eger ez fêm bikim ku tu nedînî tenê di çand paşxan û olê de ji min cudayî ez dibêjim aha ez dikarim vê fêm bikim bi dîtina min li vir piraniya ji hevtêne gihiştinan ji wêyekê tê ku em hev nas nakin çimkî her komek ji ber sedemên ewlehiyê her di nav koma xwe de ye lê ev ji bo netewa yan civakê zehmet e eger tenê komên takekesî hebin ev civîn wisa xuya dikin ku ne tiştekin em çayê vedixwin û kebaban dixwin lê çi diqewime bi baweriya min heger em nikaribin ji baweriya heftê bigihîjin em nikarin siyasetê jî bikin em nikarin olê cî bikin em nikarin aştiyê pêk bînin bazirganiyê jî bikin heger baweriya min bi te nebe eger ez derkevim û bibêjim ew ji aliyê van wan ve hatiye kirîn wê demê em nikarin bazirganiyê jî hevre bikin هەوڵێکی زۆر هەیە بۆ پێشخستنی پێکەوە ژیان لە هەرێمی کوردستان سەرکردە سیاسیەکان پارتە سیاسیە جیاوازەکان و حکوومەتیش کاری بۆ دەکات پێکەوە ژیان لە هەرێمی کوردستان چۆن هەڵدەسەنجێنی بلا ئەزمیناکەکێ بدمەتە و تێگەها هەندیکاهی گوهریە بۆ پێکهاتە ژنێرینا پەیوەندیان ڤە بدیتنا من ئەف باشە چمکی ئەم پێکهاتەیان ناس دکن هەگەر چاوێوە بچالاکوانێن مافێن هەندیکاهیان بکەوە دبێژن مە ئامورا مافێن ناودەولەتی یەن کێمینەیان ji destdایە چمکی ئێدی کێمینە نەمانە کیشاشە ئەز ڕێزێ لە هەولا حکوومەتێ دگرم و dibêje em yek Kurdistanin û pêkhateyên me hene lê bêguman ji nêrîna yasayî ve mafê hindikahiyan li cîhanê mafeke ku divê hebe ez nizanim baş e yan ne baş e tu dikarî li her du aliyên mijarê mêze bikî
ئەس هەرتم دەبێژم بگەشببینی لە مژارێ بنهێرە نەبڕەشببینی بلا ئەس ڕاستگۆ بم چمکی ئەس دزانم کێل بەرنامەیەوە تەماشەت کە ئەس ناخوازم و ساخویا بکەم و ئەس هاتمە سپیکردن و خەلک ببێژە داوید ji بۆ حکوومەتێ داخێڤە خەلکیش من رە دبێژن حکوومەت پەرەیان ددەتە نا حکوومەت پەرەیان نادە من ئەس هەول ددم گەشببینانە لە ڕەوشێ بنێرم سپاس دەیڤد قەینا ناپرسم چارکێک ماوە سپاس ji بۆ دلۆڤانیاتە زۆر سپاس دیسان بەخێر بێ دڵخۆشم ببینینت هیوادارم جارێکی دیکە یەک ببینینەوە بەهێویمە سپاس